Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Nakwa akan kapur ban pentip, hakmat dalam bajong ki perlok nak kaliang jong ka media, bahaduk menta kasni ke sampel, kaba ngiladep sim bat kerla pak ban test kalong lai hajar ars pa nyungut nangta ka report ke bengilayo kabalong negatif kalong ar hajar pras pa prapulai ngut nangta ka report ka bengidang ap kalong lai pa katway ngut bat kabas ngasngau bahaban pentip akan ni kejanit kalong ba nak itu ki balayo pang khat lai ngut iwei ibala klat no bat khat arngut kilayo ya kajing koj kejingkia kabapura hakamet kejongki ban ngasngau bahaban pentip bahakan ke janmit kalong ban nakaliang jong kejela megala jongi ngimdon syu ka aktif case hadu kanika klip mat kabamanta.